Yoneni yamathokoza mkhaliphi. Yes. Leka mkhaliphi kusemakayana. Yes. Ngila ukhulele khona lapho. Ukhulele khona. I'm starting to locate your father. Where is he now? Oh, washona. Babe wakho. Yes, washona. Ushona njani wagula? Yes. Into lemfisha kakhulu. Hey wena, amtshele lo mndeni wakini umndeni lomkhulu. Yes. Lo wasemakayana ekhayini. Umndeni lomkhulu nje. Bathu baba waphuma ekhaya elikhulu. Yes. Wakho umuntu wakhe not hayi ekhashane ekhaya elikhulu. Khona la uhamba ngenyawo. Yes. Lokugolo kangako la. Prophet Simon of God. Bathi seyikhuluma. Ngoba mona simakathi umtshela ngemoya weyithebulu. Kuna umlaba besimba ugena kumbutsa. Uhlavela nje. Uvela bekavela umuntu onjani ngasemuva. Bekavela yena angumuntu lo kwathi uyakhala uyacomplain. Kunethebulu leyibalo lomdzana my brother. And lo muntu lona lo isentiwe bakwenda bamphabathisa nani. Uphi nkosikazi? Nkosikazi. Yebo wakho. Awami sehlukene iminyaka lephethile. Yebo. You are right. You are right. Lesimo sithi kufuna kungahlali lutho la. Kufuna kungalungi lutho la. Kufuna ufile stress. Ngoba kude lokulunga. Kunjani? Udibene kanjani nelibandla? Lebandla ngamsabu ukubona ngathi ngicela. Etingweni lapho. Singamjalo lokhalo. Ikhalo sekwaba into yami. Hayi kuma brother. Sekwaba into yami. Lokhalo. Uyankenketha. Kakhulu. Mawusukuma kufuna ngathi ngahluhle imiyenza le. Sengaba ngumfulu nje. Nebantu abakuthatha serious. Nakhona emsebenzini nakhona yonke indzawo nje ngahamba khona bangijabulela kusikhashanyana mangithi ngiyabuya ngakusasa awuhanza umuntu sokushintshile. After an accurate prophecy umprofeti waNkulunkulu ubese uyamthandazela lo babe wambeka tandla wamkhulula a total deliverance empilweni yakhe. Uthi angaqedza ukuprofeta abese uyakuthandazela uyakukhulula. He is a free man indeed. Nawe ungakhululeka mawungasukuma ute kumcotsha kwaNkulunkulu. Yeah. Kule bafundisi abathakatha ngenhliziyo nona ngibona kule mfundisi lokhuluma siqalekiso tiba lo. Hey. Prophet Simon of God. Go deep. Kule mfundisi lokhuluma siqalekiso tiba lo lathi uNkulunkulu namhlanje yasemlanze. Simlanze eveni likamoya simthulule. Amen. Simlanze eveni likamoya simthulule. Hey. Uthi ke uNkulunkulu namuhla angikhulume nawe kunemuntu umfundisi abekuthembe kakhulu ngevoice yakho. Bekuthembe kakhulu ngeliphimbo lakho ngelizwi lakho uhlabela kakhe uyipraise team wahamba kabi ngibona siqalekiso ushebagama ngathi ingabe ubonani. Uqinisele Ngisethi ukuthi kunemfundisi lengahamba ngakhe. yikela kanje Prophet Simon of God. Go deep. no matter ke ukuthi wakhuluma wathini ngeligama lakho wabophapi wafasapi usekuphilini namuhla. Msimile uphuma ekhaya. Mali. Yebo. Ukhona mali. Usekhaya. Ubaba washona. Washona baba. So bathekana ngathi uyana hands on with you. Ngisho njalo. Yebo uthi uNkulunkulu but precious. Go deeper. You are precious. Yes. Ngibani ke nokuthi nomkhuleko. Nomkhuleko is my cousin. Anga. Nomkhuleko ngumzala ezifanana kakhulu. Is a cousin lo fana nemngani kuwe. Yebo. Uthi uNkulunkulu ke khona bakho la asimnanze simkhulekele ngoba netinto athi mhambeli kahle. Uqinisile.
Uqinisele. ngumngani wakho loyo lo Peter bengumzala ukhona ka-retail ekuthengiseni like titolo Usebenza Pick n Pay commercial tafula. Prophesy, man of God. yebo siNkulunkulu asimkhulekele naye into athi hambi kahle but ngebukhona bakho uthi uNkulunkulu asihambele yena. I'm seeing a company like is it AT or Logical Yes, usebenzela AP. ka AT Enterprises number 1 uthi uNkulunkulu asimkhulekele ngebukhona bakho qaqe kanti into kuye kanenza bakuthiwa asikhulule khala kini likhuleke geleke khala kini kufuna kuvalwe ngehlahla funa kuvalwe ngehlahla funa kuvalwe but sekuchibile utenza wani lefanele la ngeke utela ujike embili iqhubeke ifanayo. Amen. Umprofeti waNkulunkulu nazathi nakaqetsa kumprofeta accurate prophecies all the way uyaqetsa lapho ke umbeka tandla uyamkhulula umkhipha emadimoni khipha siqalekiso ukhuluma sibusise eduke empilo yakhe. She is free indeed. Kulenzawo lena ke umprofeti waNkulunkulu uthathela ke bonke abantu labagulako labanetinkinga bantu labathi baloyiwe ukhona umprofeti lapha embekelweni la kujiya khona emakhumbi lana uyathandazela bonke bantu akabeki balale umuntu utawujika impela uphilile kulenzawo lesikuyo kune online prayer ke lekhona ngalesihlanu umhla ka6 February uyathandazela umprofeti iqala nga6 nzamba makutebe nge6 ekseni. Make sure that you come to get your deliverance. Uze umprofeti, when I see your face I shall prophesy, and once I prophesy your deliverance is a showcase. Asesibuke naba abantu ba deliver bakhishwa emadimoni. Diferenda. Yes. Keep ngimele. Nikangelane le. Uyaphapha. Uphapha ngani? Uvuselana ekhaya. Alikhuluma kakhulu ngibabele lapha. Leli bengicedzile ngalo. Ukucedzile ngalo. Nyanya kabi njalo ngibona phethe sikhwamele embhekelweni. Yebo. Wenyanya kabi. Nyanya. Wenyanya i. Biyemandla lamanengi le ngathi lo mfundisi ubanikana. Ubanika nomfundisi. Sayifaya. Angomene. Lesinye isikhathi. Ngiyabana abarongo. Nalo nje siyabutha. Siyababotha. Phila ngecocktail ongemana. Hayibo. Yebo. Unesilonza wena. Hayi usengike. Yebo. Lo mthakathi lo. Uyaloya. Yebo. Ngiyatiwa nje. Uyatiwa nje ngalo. Yebo. Umsindo yakho. Ungubani? Upakhe esondweni. Unesikhundla. Nazo esondweni. Akade nalo mfundisi mama. Akade. Kana ngakuboni lo mfundisi wakho. Lokhu uyaganga. Ngibona. Madoda. Uyatifihla. Keep everything wami. Phangisa wena. Bukani ke so uyakhululeka kuphuma tonke tinto letihleli letibelethweni tiyaphuma ukhipha konke umprofeti waNkulunkulu masaphakamisa umlilo ashise emadimoni ayaphuma. He's not hlula emadimoni for nothing. Uthazela bonke bantu ke sukuma nawe ude utawuthola ukukhuleka kwakho njalo ngemgcibelo kanjalo futhi nangabo lesithathu nga11.